Barang siapa baca salawat itu, nisya gadahlah penyakit ta'un dan wabah. Nah dua buah riwayat. Nah, tuan baca-baca li khamsatun utufi ataupun alfa. Li khamsatun utufi biha harral wabaul khatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Begadah penyakit wabah, begadah penyakit ta'un. Nak tak baca selawatnya. Sino ibalai dia baca, sino ibalai dia baca, insya-Allah kampung Jawa dan sekitarnya, kampung Pandai, Pelanggahan, bahkan truk putih ulang pulau gadah penyakit ta'un dan penyakit wabah. Li khamsatun utufi biha harral wabaul khatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Yang antara yang khamsatun al-fatihah wal wabaul khatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Salim wa salim di ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi muhajir ansar wa ala siti Fatimah zawja Ali al-Murtada wa ala siti Fatimah